Khubor baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat ki bakongsan mentara sni kilong, Kladno ulengdo diocesan Reverend Padal Francis Kharwanlang. Kikular tang shipho benai, menta la arsnem, kimpat la pendek. Kot kadisi kinong elam KSU bat pandit ka Mahadev Kola Mandir, ban ngo Khubor district bat MLA ya kipat ba kasnong mai khudi. Bat mentang ini phai ki Khubor ki bakham bania. Kakerwo bas ngausi kalami na yeng Archbishop Lajum Kra hagaba Most Reverend Victor Lingdo DD Archbishop jangka Jylla niam ba Shillong ulapen bena haga arpho tarik Nailar hajar arpusan ya ka jingklat no ulingdo diocesan Reverend Padal Francis Kharwanlang lajan kenjo praposnam karta. Ulaklat no Nazaret Hospital Shillong hakapor prabaje men step. Kani ka jingklat no jong Reverend Padal Francis Kharwanlang kala longkom ulo ubaka dum shipor ya ka jalan nyamba Shillong baro kawe. Lakha yu Reverend Padal Francis Kharwanlang haka arpuh nyau terik nai wing khat khandai spa sau pusan. Ulalong uwe ni kilingdo so ningkong juga St. Paul Seminary apa Shillong kabala sedang haus nam khat khandai spa dari poar. Hadirin ka jing pendep ya jing puli nang ni ulah pendep ya jing puli philosophy but theology na Punamali Theological College Madras Tamil Nadu menta. La kentang lingdo so blay haka khat pra tarik nai wing khat khandai spa hinyo poar. Hakini kisan polais nem ke jinglong lingdo so blay ulah trei haki babon ki parish jong ka jalan yang ba Shillong. Ulah long ubat tebet hakarwai ka siau bat ulah peno bha lengba ki jingruai pen mensim ki bala rung hakakot jingruai lenti beneng jong ka balang. Kakerwo na yeng Archbishop kalapen bena kandon ka kon celebrated requiem mass hayeng Archbishop Lajum Kra hakapor Henry baje janmet haka arpho tarik Nailar hajar arpusan. Ya kamet jong Reverend Padal Francis Kharwanlang enra syayeng maniba kamaria nangerapi Kristan haka arphwe tarik Nailar hakapor khatwe baje menstep knang ba ki para banget ki bahyeng hasem kilok ki jor kinyo ban khuble khaddu bat banduai ya ka jingja that ka mensim jong uni ulengdo. Haka arphwe tarik Nailar kandon kamas on tap hakapor baje no sngi hayeng yemaneba nagbenta ka jingja that ka mensim uni ulengdo. Nang ta en sabu da ka procession let on tap showlum kentang kabalang halai umkra. Watch Bishop Victor Lingdo ula khot bat wears ngo bahaya baro ki reunion ki Lingdo ki para banget bandon benta bat banduai naga benta ka jingja that ka mensim jong uni ulingdo ubala IT ala ka jingim naga benta ki kam jong ublei. Naga daw ka jing slam ban pendep ya ka jingte ya ka yeng bon mala hajayau taksistan ka badan hamot pran. Kilong kumi di jan hayo khasi market balajer kerteng kabala pinkin ria shipor saka yeng mau kabadan hasumo stan bayeng ki kali na ribhoy district haka arpho tarik Nailar kinong yalam bat kidukot ka sunjuk kinong di jan khasi market kilalet banya kundu ya Chief Executive Officer CEO ka Shillong Municipal Board SMB halor ka jing penslam ban pendep ya ka jing te ha stand taxi jayau ka ba ki jushong di jan barabor. Hadirin ke jinga kundu ya CEO kakong larisuk rani sekretari ke sunjuk kalayat hu syakilat pathai Khubor daka baong ka Shillong Municipal Board hakapor bakia soy ya ka soskular shwa ban penken ria yaki na khasi market syagari khana kakular kalong ban pendep lut yaki jingtei tang hapo shipho benai Henry menta ladap arsnamru kim shamlala ban pendep. Lapan kenria ya kilong kemi baju syong di jan hakasi market syagari khana hausnam hajar arpulai. Kakong larisuk kalong ngi jenjar menta hadin balapan kenria na krum ka taksi stan jayau syastan sumo ribhoy. Kayo kahat bat kadi kathir kaladuna hadu kata-kata namar kajingai bat kambet kelenti hakalet kawan jong kipat ba. Kani kajingduna jong kinong thir jan na kani kayo. Kani kala sengit ya kamai kaji jongki kalaong. Kajingon jongi bane kendo CEO te kadai bet kabakong santam kadai bet ha kabajing ya dai bakajing mi jongi na katika building nang te po jayau parking stand jayau parking lot katu siapo baki shift yang siapo kapak sentiu parking lot stand boy
Te ka jing chef jongi nang teiru ka dei haus nam arhajar arpulai. Te mentala ars nam. Te ka jing wan jongi ka long ba kat kum ka agreement ka bangi sign ka khatway tarik u August arhajar arpulai bat ka municipal office ha ka jing don lang bat CEO kadai ba ngia sign ka ta ka agreement ba ki ong hatang hapo shipau banai. Shipau banai ki bo. Tang isu shim kelut be hapo shisnam. Te henry ka jing wan jongi mentasya ni ka long ba kata ngila ap la shisnam ke building tempat yang hadin arsnam tek mentah u August hing wan mi di namar bangi ba kata ka building tempat poi syai kat kum ka jing kular jong kile ka dei ka kular hapo shisnam ti la arsnam tempat poi syai ti ha kata ka bentah king wan man keli no CEO ba ka ka jing penslam ni ka building ti ka jing wan jong hang ni ka long ka jing yo ka jing syai hing yo ka jing syai ti CEO la jubab ba nakaliang jong ulay ka syong stang contract kum tamo ibadai ban pet ya ke building te hang tu ringkat bat ngihi la phone ya ibadai ban pet ya kita ke building te kila ipor hi kumta ki ong hau Januari man la syam sinam kin ya le kat bala ban pendap no te ngi shu sngo shngan ha kata hi namar ba ngi thu hi au CEO ba ka jing yap jongi ke yo stai shapo stand boy ka la long ka bala palat te kim kibun ki brew hi bam poi ki bam man mo syatu bat ka jing bam shngan ka wei ka jing bam shngan namar ka area syatu kam de ka area ka ba shngan mensyang isyang apo mat pran hang tu ti haduk pra kendai biji ru ngirang yo ban syang dukan satu ti tang haduk ndru biji ngimlong syu ban syang men step ru nginwan ngimpat mentoy mensyah mat pran dangi wan yo na duk pra biji nyo biji ru ngilalong syatay ngin let sipau biji ru kampat mentoy mat ka yo jengi ka sedang syatay sikisi biji ar biji tang daki kentangi yo ban syang dukan ti kam de kin ka basuk ngi ka jing hiar ka yo ka palat kin nakaliang sino ang bat kiai gitu kat ni ko sunjuk ofisia hagani ka sinjuk ka bangidan tingidan ru trapun reungat baru khat ngi de kilong kemi dan arngot kirang ba ti hakani ka sinjuk jongi ngi dan arngot mga i secretary ini presiden tingi dan i vice president ru tingi dan i assistant secretary ru te bat shipongot ki executive members tingi dan i treasury bat i finance secretary ru ya kamat ani sunjuk dia dan kasi dan ngi baro ka sinjuk jongi ngi dan betek ba ong kinong de jan khasi market dan kelajat dan tangki khasi sudah ba ngim Januari un pendap no ti kata kalong ka khubor ka babahi yangi namar mdei tang yangi ki nong de jan ka sinjuk nong de jan khasi market kalong ka khubor ka babahaya barok khot kinong syok sinong syak itu ki area jong kamat pran hi kalong ka jing kelut yaki local taxi yaki private kali barok khot ki banyang la ka building kala adap no tang hapo Januari ti ka kalong ka ba ngiru ngindalet sayo syahat ngila ya school tenat kan ngila yo Kakong RM Kurba, Deputy Commissioner East Khasi Hills haka arpau tarik Nailar arhajar arpusan kalakhot syaka Jylla ya kinong yalam ka KSU Laban Circle ki Pandit ka Mahadev Khola kinong yalam ka Shnong Lau Sotun bat Upper Shillong haka Jylla don rengkat ki pulit banyakren sani halor ki mat ki bayade bat ki Jingja ha Mahadev Khola habakran syakilat pathai Khubor hadian ka Jylla nakaliang unong yalam ka KSU Laban Circle Samla Ruben Najar uloong ba ula penpau ba nakaliang kaseng kamdon kanu ka jing persya hakaba yade bat kamandir Henry gitu kibre ki basa hangtu ki de ban mino nakate ka jaka namar ba kamde kanong kenti jongki uloong ru ba nakaliang kaseng kanum ailat ba kate ka jaka kanlong kanong kenti jongnu namar katkum ki dulir ki ban nadu ki snam khat khandai spa arpulai ki pen I baka sorkar pareng kala ai yakate ka jaka tang ban shna ya kamandir amban long kanong kenti ki pandit bat ban shna yeng shna sem hakate ka jaka shu usamla Ruben ulayat hu ba hakani ka Jylla nakaliang ka DC kala ong ban aishwa ya ka report jong kani ka Jylla sya ka sorkar nangta ka sorkar kan rai ya ka phang ka bayade bat ka Mahadev Khola Ringkat kudan lang nakita jungki pulit na po OSP office nakaliang dorbasnong nakaliang jungki pandit bahasa atau Mahadev Khola banyak keren sani bah halor kani kaman kajing keren ka along bahasa ni harus kenta siteng ngilaya keren halor kani te nakaliang kaseng ngila penpau kum mengila yang skam kanong rem nu skin konghi mengyong bangila ong bangim don kunu ka jing persya abade bakani kamandir
Hendai kitu kibri ki basa hantu pat ki dibani nginum aila tre katu go jaka bakal long kanong snong na kanong kunti chung nu markat kum ki dulir bengi don adu ka kendai spa art pulai ki bengi ba katu go jaka la ai sumba na ka yang ka sarkar phareng ki la ai tang machnaya commander ban le ya kata ki nyam juki hindu hendai ompat bakal long nong kunti juki pandit ne jong nu te kita ki boro ni la pun pau kabar bengi keren kalong halor kanika jingtet keti jong ka forest department boro shikata ngitip ba kate jaka ka hap apo ka protected forest jong ka apo Shillong hendrei kini kindiat sini hadin gitu bengi lailet yang syawa jasai mahadif kula bengi lali pun prai ki building mana susna thamai ni la nakaliang ka forest department ngiyo ya ka city ki om ba kata ka city kila aingin duduk ki snambal adat hendingim Shimlayo kita ki bro kidang pumidang yo hatu sini hatu shti ki penpau ba nakaliang ka forest nomor ba kani ka jaka kila ai sha commander naru ka kena spa atulai ta kam hap shu hapo kata forest here ka jingkeli ka bangibu ba boro she kata pat ya kata nakadon ka eke nakaliang ka forest si ka ba shim ban yo kini permission ni kini kita ka ka forest si ka ba ai kumnu menta kansan ba mi kum kini kijing pat nakawai ke department kanyan nakawai ke department kata kalong ke iki ke bamla bancai namar bakat kum ka dulir ka bengi don bangila filing ba ki RTI ka pinisha ini ba ka try ka try jakahi hadu menta kadang dehi ke forest department kamdi kanung kuti jungnu namar ba ya katigi jaka ka sarkar pharing kamsim la ai kanung ka form ju ka lease ne ka gift ne ka seal deed Henry ka ai tang na minta banchna ya ite I mandar te kamna ban ong bakani kan di kanong kunti jong kita ki pandit ki balasa hantu te nakaliang ka disiru ho kala ong ba namar kani ka di ka kam hol ka jaka ka puta alot men jaka jaka na lang I disiru la penchai ba nda ka de ba alot te ho kibri ki hapsiu ya ta ka bai ka janaru bot na sispa sna mentam judon basiu ya ka te kimla ban petikna ba kani ka jaka kala adi ka ba alot men Hindi nakaliang ka DC office ka pinigina ba kim dadon ya ka board na ka jurisdiction halor kani ka benta te ki hapha ya ka report ya ka bangila ya kerentas ngi sya ka sarkar bar ka sarkar hi kansa pentip na ka sa ai ka direction na ka rai halor tai benta kabar kidon kumbah hindru pusangut ki basa hantu kini ki hindru pusangut ki khun ki kiti jong kita ki pandit ki balasa nuruk nur kisnamba Khubor Sanchar District करीब है बकंथुप या अभिलाष बरानवाल Deputy Commissioner VS Rathor Senior Superintendent of Police ba Eric Dakhar Magistrate ba Sosthinu Sotun MLA Jirang hak arpau tarik Nailar kilahiar shashnong mai khuli nak benta banyakran ban sngap ya kasur ki pat ba jong kate kashnong kinyakran ru banwan ra ya kajing shongsuk hashnong hathau hadin balami kajing kulmar hapadeng ki breu na Meghalaya bat Assam na kajing pen khalem ya ki post electric bala penyeng daka Assam State Electricity Board ASEB hakani kashnong hakajing yalang baladon lang UMLA bat Khubor district na ribhoi ki pat ba na kate kashnong kilapen pau hakmat UMLA bat Khubor district bakin le ya kabadon kam ban pentip sya ka sarkar halor ki jing ki ba ki pat ba na kani kashnong ki akendu habaya day bar ki jing ja hamai khuli UMLA ulabatha ya Deputy Commissioner ban tho kawai ka jing ujor ban pentip sya ka sarkar Meghalaya ya ki jing ba ki pat ba ha kani kashnong ki akendu uba Sosthinu Sotun MLA unsa shimkhia halor kita kiman bar ka sarkar Meghalaya ula kularu banya lami kilong kumi na kashnong mai khuli banya kendo hakmat ya menteri rangba Konrad ke sangma मेरा पकड़ा ये पकड़ के पूरा फाट दिया तो माधव का हाथ से हम ऐसा देखा तो वो रट का है नाम तो मालूम नहीं है लेकिन लड़का को मालूम है में 3 ठो 4 ठो आके हाजिरा देके हम लोग मिट्टी थाल दिया वहाँ में फिशरी का उस तरफ में से तो फिर हम लोग नहीं देखे हमको सर तो पहले से बोला देखने से उन लोग को फोर्स लगाने मत तो बोल गए फिर भी नहीं देखता है हम लोग भी दूर में है और कौन इतना केयर करेगा तो उन लोग 2 ठो फोर्स लगा दिया बिना ऑर्डर में विद इन हाफ एन आवर में उन लोग का खुलने नहीं सका उन लोग बोलता है वहाँ से DCP सर ने क्या बोलता है उन लोग आया है आके बोला है उधर का मजिस्ट्रेट इधर का मजिस्ट्रेट आने से खुल नहीं सकेगा बोलता है
लेकिन जब उधर का मजिस्ट्रेट इधर का मजिस्ट्रेट आया तो खुलने नहीं सका। 1 वीक के लिए वो लोग टाइम रखे गया है, 1 वीक हुआ नहीं खुला, इसलिए हम लोग पब्लिक खुल दिया। पब्लिक खुलने के बाद वो लोग उस तरफ में ये फील्ड में आके वो लोग झगड़ा गया। वही बातें वही सुनो। और हम लोग का लड़की को अभी जो है लेडीज उसको 3 ठो आदमी उसको चूल में पकड़ा है बोला। हम तो उस टाइम में तो चला गया था। 3 ठो लड़की चूल में पकड़ा तो वो छोड़ने नहीं सका उसको। तो एक ठो लड़का वो मिडिल में घुस के उसको पकड़ के कपड़ा छिल दिया। ये अभी बोलेगा। प्रॉब्लम है, जो इशू है उनको सुनने के लिए और मतलब हाई अथॉरिटीज़ के लिए आप लोग का आवाज़ ले जाने के लिए है ये सब। हाँ, और जैसा सर ने बोला था, खासा पाए पीस रखो इधर। और जो भी है हम लोग तो है, आप फ़ोन करो हम लोग आएगा। पुलिस का तरफ से भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से भी है, और पूरा सपोर्ट हमारा एमएलए भी देता है। तो जैसा कोर्ट ऑर्डर में है स्टेटस को मेंटेन कर लीजिए। और जो भी मदद चाहिए अभी मतलब जो हम लोग आया यहाँ में मदद करने के लिए ही आया और सुनने के लिए आया। तो सिर्फ इतना ही। मिठला Any construction, any development work? सर देखिए, मैं बीच में बोलना चाहता हूँ, और आसाम मानता नहीं है। और हम लोगों का जो राजा है, That is why we came here. सर एक मिनट सर, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर आपको। जो यहाँ का राजा है 9 माइल का, ये दलाल है। और ये क्या करता है, ये सबको झगड़ा लगाने वाला वही है। कुछ पेपर हम दिखाना चाहता हूँ, अगर मुझे आप लोग टाइम दें। डीसी सर मालूम है, एसपी सर मालूम है कि सर जहाँ बैठेगा वहीं ऑफिस है, आप लोग जहाँ बैठेंगे। कुछ एक बार पेपर मेरा थोड़ा देख लीजिए, इसके बाद आप डिसाइड करिए कि मेघालय का कहाँ गलती है, असम का कहाँ गलती है। अगर डीसी साहब एसपी साहब चाहे तो 1 महीना के अंदर बॉर्डर फैसला हो जाएगा, नहीं तो होने वाला जिंदगी में नहीं है। Come and decide anything. I'm nobody. Because I'm the MLA and I have to hear the grievances of our people. Yes, sir. Okay, whatever you have said, I have to raise this issue to the government. I have to raise this issue to the honorable chambers, sir. सर मगर आपके थ्रू जाने से हम लोगों का फायदा है ना सर। Yes, हम yes, डायरेक्ट you नहीं जा can, सकते ना you सर, can, you can. क्योंकि हम आपको पहले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमा शंकर मिश्रा है सर। हम लोग बिल्कुल सुने, हम लोग आए हैं यहाँ पे सुनने के लिए, लेकिन अभी पहले एक बार सबका मैटर सुन लेते। पेपर ये सब एग्जामिनेशन के लिए ना, पेपर डॉक्यूमेंट्स दिखाना। Kinong kit kam bat kid khot ka Garoland State Movement Committee GSMC haka jingalam ubal karin CH Marak acting chairman kilaya kundo yo jual oram Menteri Tribal Affairs ka Sarkar India haka khat khandai tarik Nailar ha New Delhi ban kerpa ya ka jingkershan jong u ya ka jingdawa Jylla Bapura Garoland nagabanta ki pat ba ki basong basa ha ki santali ki district ka Meghalaya. Uni unong yalam kani ka kunhun ulak kedo bat peni ya ka Article 3 jong ka riti sensyar kari India baki don kilat kilinti ban yo ya ka Jylla Bapura. Ula ongru ya ka ne ka jingdawa lak ang nadu kisnam khat praspa khandai pusan shwa ban kha ya ka ri India. Nalor kani ka jingdawa kani ka kunhun kala udru ya ka jingle samsia ka executive committee jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC ka balaset tulop ya kinong tre jong ka la sao phulai banai kinthi menta. Kani ka kunhun kalapan jingarap ru bantay ya ka kamra shong dorbar session hall ya ki kamra office barban itu khmat ya ka shat wangala kum ka way na ki traditional festival kari India. Kino yalam ka GSMC kila kerpadu na ujual oram ban ai jingarap bantay bat penki embiang ya ka yeng thia ki khenrao shenrang ka bajudan hasnong Garo haki por bala lekno ka baki khot nok panti habaro khat arteli ki subtribe jang ka jaj penriu Garo ka yeng thia ki khenrao shenrang nok panti ka bajudan haman kisnong tang ki Samla shenrang ki bampat shong kurem ki thia lang krui ha kani ka yeng Kiyo jing hikai ya ka akor ka burom, ki kilan med, ka ruai ka siaw, na kirang ba. Kanok pante kala du no badja suki jai, habala rung bat priang ka niam kristan, haki shnong ki thao, haki kendong kenshrot ki lum Garo. Kani ka de ka way na ki daw, ba kani ka dustur kala jar ngay no haki ni kisngi. Ujual oram ula shashkor ya ki jing dawa jang ka kunhun GSMC, bat ula ong ba un sapet benya katkum ki jinit ki jinat jang ka riti sensyar kari India. Garoland State Movement Committee GSMC si jual orang Honorable Union Minister Ministry of Tribal Affairs ko uni nungram dia ni delio
Ye JCC growani musmanya anchumi chingo ni dami bayi pa Garulian State ko chingna nama ni angan cara pani ko taka Jekon anchumi Indian yang bidik the Constitution of India Article 3 o anchingna dengtang manca dengtang adoko namanna ino pangcakke chinga dawe ko angan cara pa Mengaban sini akan cara panera dal anchingni GHDCU wingpa serang ini ngoma singa akan cara jola jelaki bersih tam jadok na keng employees na betul ko nama kusing cem yang ini ngoma singa akan cara jola unia proposal mo sa akin sina jelaki obosan mengenal mungkin ni biar sina akan cara mengebenara anchingni wangala maniani ko bersihkan wangala national festival take आजकल जो मचना बचना आगान नहीं दिया महा उनिया मंगबन चिनी आगान जरा पर कनियारा अंचिनी माचुं चिंगी आचिकमन नौपाते को ये प्राप्त करके गियान चिना बचना आगान जरा तोला जरा पर अंचिनी जाती तकबर पेवर को सासुन apa tertinggi tentang mata Kalumpung Yakob Badminton Meghalaya State Badminton Championship 2000 balai sngi kelas sedang ha ka arpho tarik Nailar hanongpo batkan kut ha ka arpho lai tarik Nailar. Yakni Kalumpung Yakob Badminton lapenlong ha indoor stadium Umlengkedat bat lapenya jaka Ribhoi District Badminton Association. Lawan ban shimbanta lai spa sau phongut kirang bat kithei kentup yaki hebret nakeleng ki district jong Jylla. Uba Meryl Bonds MLA ula play yakni Kalumpung. Kiriu khmat bakentup ya UDC Abhilash Baranwal IAS ba Eric Kevin Dekhar BDO Omling Block ba Frankie Nongrum President RBDBA ba Anand Swet Secretary RBDBA bat kipaj ba kilapan shngan hakani kasngi pli. Habang akong sobat ang play dari ka ski potrik na bus ba deka ski bagi open tulong ya ka Southern State Championship kapa ni Ribhoi District Sport Action punya ya deka championship de soban I play bagi MLA baru step de ya deka championship Bangla Bon DC dari Sir Eric bat tweak wiki official donang tiksi di secara kapang kuwi ka kecing sorong kapang kuwi ka
sajikan mau ikan temri play berkawai và như là mong như cái này cả bahasa championship kita lomba lifespan kasar Khuborjylla và total referees league lomba selesai sampai secara ekonomi rekod mengkompet nghi cùng cả district ban teknik Khuborjylla thì kalau kayak jadi sosrong bagi scam lomba cái này cả competition misi bonus cukup Khuborjylla bukan paling di distrik trong cái Meghalaya dia semua Khuborjylla ya ka sport tam tu ye Dr. Ricky MP Jogi ban orang itu bola support ya kene ka championship dan khui pi bak kamdek net ki official dong ka NSP referees but kamtan official dong ka district sport association Badak itu ki Khubor ngelapoi syaka bakut terhadu bangin daya syambiang Khublai Shibun.